I bolje ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Samo da koristim kameru da imamo. Ljudi moji, danas igramo znači Brawl epizodu 4. Okay. Check out my guns! Easy! Brock. It's go time! Easy! Znači, moramo ovako. Ne mogu. Move those feet to the boombox beat! Moramo Don't do that! Ooh, I was lagging! Time to move to the boombox groove! Brock got game on! Box goes! Možemo ga dati bašimo. You're so lucky! It's go time! Trebalo je da se vrati. Time to move to the boombox groove. There is no doubt fight for my ancestors' world. Ah!
se sve ubila. There is no end, only new beginnings. My aim is true. What do you say? My mind is clear. Morat ćete gledali ovaj klip, da ste ga služivali, bacite like, share i subscribe, tako da veliki pauz.